Ko te huarangi tonu te kaupapa nui e pākaha ana ki ngā moutere o te moana nui a Kiwa. Ahakoa e warea ana ngā whakaaro o etahi o ngā rangatira o ngā whenua o te moana nui a Kiwa ki te whakataitai ipu whutupōro o te ao i tēnei wānei, ko Amerika te whenua i whakahoki mai ngā whakaaro o tēnā ki te huarangi i roto i tā rātou hui taumata i te rānei. I ngā rangatira o te moana nui a Kiwa e pāina i nāna ki te mautere o Waiheke i te rānei. Kāre ngā Amerikana i te kapō ki te tino kaupapa kei mua i te moana nui a Kiwa. Climate change is one of the many challenges faced by the Pacific Islands today. But we face these challenges together. I tai mai te kāhui mana nui o te kāwanatanga o Amerika ki konei ki te whakatinana i te kōrero mo te kaupapa a Huarangi. Secretary Clinton announced a $21 million U.S. assistance for the adoption programs for the Pacific and Small Island Development States. Mena kāwe he āwhina i ngā whenua tuku para nui, ka ngaro e nei mautere o te moana nui a Kiwa. These kinds of initiatives from the US to work through our agencies in the Pacific are positive. Engari hei tā Kieran Keke, māngai mo te kāwanatanga o Nauru, me aukati ngā whenua pēra i Amerika te tuku paru ki te rangi. Everybody at some point is going to be impacted, whether they're Māori communities in mountainous areas of New Zealand or whether they're island communities on the seashore. Ahakoa ngā kaupapa nui kei mua i ngā iwi mautere pēra i te āhuarangi, karekau he kaupapa i tua atu i te ipu whutupōro o te ao. The Rugby World Cup is right upon us and it's going to be huge, and so some of those issues I suppose have been sort of lost and all the excitement, I mean just the buzz around here. We're very much focused on this exhibition, World Cup, and yes, that climate change issue doesn't go away, but for a few days, we're looking at other stuff. Kei te karutahi a Pausima Awhiaki ki te tukinga tuatahi i Wainganui i a Tonga me te kapa o Pango. Nā reira te pātai, ko wai kei te aro ki ngā kaupapa nui i tēnei rā. We're really looking to our leaders as they meet to have that kōrero to really put their heads together to find real solutions to all those key issues, and obviously climate change is a big one. He oi e mea tiana kei te whakaahua kotahi ngā kupu maha. Ko te tūmanako e rua noe ho ngā kupu, ka puta mai i tēnei whakaahua mo ngā rangatira o te moana nui a Kiwa. Kaupapa a Huarangi. Roihana Nuri, Te Karere.